Yelong advisor is happen. Dili hadak keceng pen pilihan hadak tangkai kerja kami ceklang lo cetong lo lasi pini nili lepende kado babe nili sang hotu kado babe arado tu juta ngapan keceng hon Arab kedoan, ajir pujir pi kedoan, lapende labang sok KCS, mate karbi cutan jual, labang sok nimso risua rong aje labang sok keceng owner a president secretary, ake hai roing hi, ake hai lunse timung. Lapente akehai Lawrence Teron Pencenglo kenangan atum stame hadat chong Hong Kong sito Delhi tum hadat baji kebra chitin ben kachong hong ha arai baji aporan theglong lo India President Wangwe pudat na pike kado kaweta aningoy lui kasong si teklong lasi ladak dili puji po wangke lason botor bokan keheno kaprek ahomoisa keheno laso alap pathisi tini rada pan kado kawe jutan keceng hon Arad afan lason pacu baydet ason mandet pacu baydet ben ason mandet lawan induk pilo dari mana mata ate taranganso bangso Karbi Youth Festival risonin soro aje bangke ha 1974 pen nang chengsi dan difu romniang Karbi Klavalong pen nang chengsi penengana bangke sertalin asengkan nang talon nonglo halbangso romaje abangke labangso 1994 pen abangke laso prang abangke Karbi Anglong along ritin hawartin along si labangso bangka terek boy yason si labangso romaji nang talon si bangko sitame 1994 aningkan CPI Liberation Kongchun Bang ala sohud pinya bangga alangli rong cewoyer lo Comrade Binut Misro alang lisi bangso Karbi elam niki jutan jubat lapente niom rokom pencenglo kado kawe si boy besi anikan wang tereng boy besi elong adin bipet nengi pupen dak kado kawe Raddet kado we parti cipu pipin si dorong cipu pipin pensi labangso sengwai si dak taralang so long si permanent labangso atras permanent trust selam lapente amen na Karbi people solku labangso architecture mate labangso taralang so long permanent binanggi ku labangso a proposal Binut Misro yang alangli dan Karbi Tumphan labangso alamti nangawan kiceng si mate number 1 India citizen iglo alangli manthepar ake haipi Drupadi Murmu
taralang solong kewangi po men pen aprang pen kapasitan lapen de pini kado howe hadak jutang jubat kecengon arat lapen de kado howe klem rapet dam rapet kado howe tumta ningarong bohong si hadak Johong promotion si teglong. Halabanso India President Wanji Pupen pedap baji kepen nonari gangsam baji ke thoma poran Johong det penapi pini ban ke teglong lo jealang li ban be pudat penapi ban ke kaddo bawe jutang jubar orang cingau arat itu lapen hada kacepate hada hawar tin amei pian klingdung klingsar ko lapen de jutang jubar labang so kacepate dun aporting gilatung labang so mei along plamalong kado howe chong hong prong pen nona pitu alang le labang so amei wang velu budat pen api bangke kado howe ta aning run rup mate aning goy labang so bang teklong lasipini hada nilito hadai bosonte pinia bangke kilun ke kan kado howe ke cepate anso se klemun dia polo sitame pinia bangke tiku pro so sidu lasi radatung kado howe klengdun klengsar ko kado howe lunse pi duhe di duhe jang atau koson man ningdu ningla lason thosi pini ni teglong lo nili jomjom mata ningduk pikhanyang lo atheke adab 10:30 baji ben hadak India President Wangi po amen ben aroi baji an ni tum chohong lo teklong lo wanwelu budat ben abangke nili chotkai lo kaddo kawe atumanta hadak kaceta atumanta ningduk ruye sonsidu lasi la sona bangke monon hiwi weder nei rusi mata athe ladak kado howe ratatum kosonma aning ke matha kosonma ratatum aning arong bohong ibu ke matha la soban ke kalidet asonsi pini mande la senil tumehin pen labange puji je non 2024 Lok Sabha election abak komame political party itu alli joenji puro bakke lake nil tumehin pen ke proyene mate proyekte asila daraban ke jutang juba daban ke labang ke politics pen labang so pacerap namai labente dhorom pen culture labente politics lahai pacerap beda nei pusi pini nalitum kado howe pini nang cetong du social media